Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Selamun aleyküm saygılı cemaat, misafirler. Bugün sizni mында көрmek büyük bir sevinç bere bizge. Halkımızın başına kelgen bazı ağır vakiyaların içinde böyle güzel, aydın günler de var. Allahu Teala bizlerini şımarta, erkelete böyle günlerine. Oğa binlerce şükürler olsun. Başımızga ne kadar meseleler kelse kelsin, biz yaşayışımıza devam edeceğiz. Biz vatanımızdamız, öz vatanımızı imar etmege, kurmaga, balacıklarımızı östürmege, yeni nesillerini terbiye edip, bu dünyada ömür sürmege, Allah'a güzel kul olup, yaşamaga devam edeceğiz inşallah. Hiçbir meseleler, problemalar bizlerini toktatmayacaktır. Selam aleyküm saygılı eskiles koyun cemaati. Bugün sizlerin koyunuzda bir kuvvançlı bir vakiye, böyle bir cami açıldı. Ben Milli Meclis adından, sizlerin adından, Regional Meclis'in adından bu Al-Raid Teşkilatına, Doktor Muhammed ağamızın adına, yardımcıların adına büyükten büyük teşekkürler bildirmeyi isteyeyim. Allah'a şükür, bugün böyle dilber bir bina, cami kuruldu. Я думаю, что эта мечеть станет именно тем местом, где будут собираться люди, где будут собираться единомышленники, и станет местом культурного и нравственного возрождения наших жителей села, особенно молодежи. Наверное, не случайно сегодня мечеть открывается в канун священного праздника, священного, вернее, поста Рамазан, потому что смысл этого поста – это укрепить веру человека, переоценить жизненные ценности и, самое главное, духовно обогатиться через молитву. Я благодарю всех, кто участвовал в этом добром проекте строительства мечети, и дум, и меценатов, и жителей села нашего. И мы, в свою очередь, насколько могли, способствовали быстрому оформлению документов. И думаю, что это для нас, конечно, большой торжественный праздник. Я всем желаю нам, нашему селу, нашей родины Крым, мира и достатка. И хотел бы маленький подарок для... маленький, но, наверное, нужный подарок от сельского совета нашей мечети. Хурматле джамаат, дорогие мусульмане, позвольте от имени нашей организации «Культурный центр в созидании» поздравить вас с этим прекрасным событием, открытием этой прекрасной мечети. Eşhedü en la ilahe illallah. Bakın Peygamberimizce böyle sizler oturan dayan arkadaşlarımla oturan Peygamberimiz camide dışarıdan bir adam gelip çıktı. Bembeyaz urbalı, bembeyaz sarıklı, böyle bir tanınmayan bir adam. O köyde, o şehirde yaşamadan dışarıdan gelen bir adam. Allah, Allah. Allah, Allah. سمع الله لمن حمده الله أكبر dağılmayıp birlik olmasına, sebepçi olmasını sen nasip eyle. Rabbimiz dayanıklılığın için hayırlı eyle. Yarabbim Allah'ım o aydan Müslüman olarak yaşamamızı ve güzel Müslüman olarak olmamızı nasip eyle. Yarabbim elhamdülillahi Rabbil alemin. Fatiha. صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. Это в Коране. Чтобы побольше читали Коран, сейчас как раз месяц Корана.